I ćao svima ljudi, ja sam Goran, a danas ćemo igrati igricu koja se zove Traffic Reader. Ok, znači to je jedna igrica koju sam ja juče instalirao. Znači super je igrica, kao što vidite nisam stavio facecam zato što sam nešto zabrljao, nešto sam uradio što nije trebalo i sad mi se facecam. Ali ne brinite, vratit ću to odmah. U stvari u sljedećim klipovima. To su sljedećim klipovima da vratim, samo malo smanjim. Tako, idemo play, šta je ovo? Aha, nisam znao za ovo. Dobro. Ok, idemo play i next. Evo vidite, sad ću da počnem od prvog. Samo da nađem da je prvi. Gdje je prvi? Mislim da je... Ne znam. Valjda je to prvi. Hoću počnem prvo od prvog pa da idem tako. Ok. Ja mislim na ovaj. To je nastavljamo. Znači kao što vidite, neki koji znaju ovu igricu. Nisam nijedan kupio motor, samo sam samo vozim s ovim. Ova ide 101. Pogledajte tu dole skalu, da vidite. Evo tu gore na ovo KMH što piše. To jest kilometara. Na ovo zeleno to znači kao gas, a na ovo leo desno napred nazad, to je samo leo desno. Idemo. Vidite imate i kočnicu, ovo pored zelenog samo gore, vidite to stisnete i kao kočnica. Aja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 j, stiću. Stiću malo sutra. Jao! A zamalo. Dobro. Evo da idemo sad. Samo sekund. Ok, idemo gas. Znam da se da ovdje kao ima i ona truba. Ok. A ima jedan motor koji ide najviše, ja mislim, ali možda i nije tačno, 505 ili 555. Najviše ide. Jedan motor, ja mislim barem, ali čekaj da je koštica. Jeste vidjeli ovo? Pa stiću. Ne stići. A fat. Evo ponovno. Vidite koliko je dobra igrica, znači meni se odmah svidjelo. Naravno. Malo sviram. Ok. Sad idem najbrže koliko mogu. Stiću. Mrš. Neće stići ponovno, da li je moguće? Sad nema zajedno više.
Sad idemo na pobedu. What? Šta sam ladno prošao? Ok, i dalje idemo 101. Ovog puta ima da stigne. No, stići malo sutra. Ne, ili... Stigao sam! Još vidite ovdje kao gore piše, to jest nacrtano kao desno mi sad. Još 3 kako se zove, treba da prođemo. Ok, ne! Mislim da sam prošao. Nisam prošao. Samo da drugo sam prošao. Ok. Ok. Ajde. Malo na sredini. Nadam se da je ovo sredina. Ne. Ne. A zašto? Ok, ovo je... kako se zove? Poslednji put. To jest zadnji put. Ja neću više da kočim. Samo ću da pustim gas, to mi je kao kočnica. Dobro. Ljudi, to je bilo to za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Ako ste, ostavite like, share i subscribe. Naravno komentar. I mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!